Ki nong ilam jong keseng sany pertai HSPDP kila ong baban peniang kertong syaki lai pohendro terliki konstituensi nagaliang jong keseng HSPDP kampat la ban ay kejeng pensyai ke batikena namar gane keseng kaladon kejingate bat kawai keseng rulum bat kadon kamban kenjok tin nakakenhun senrop lang hapok ke Regional Democratic Alliance kata bat ke Parti United Democratic Party ong ubak KP Pangniang habai keren bat kenonglum kubor hak ar tarik upnail ber arjar ar ha orchid resort ha Umyam Haribhoi District. Shushu nagaliang jong uba samlin malngyang ubdeu MLA nagaseng HSPDP na soyong constituency habai jingkren hadin kajingilang ulong bagaseng HSPDP hadu mentahi kadang ko apan ai kajing trilang bat kaseng UDP Henry Kumba Kalonghi hadu mentah ompat ikren hapok kane ke Regional Democratic Alliance la ondang peteng ya kajing trilang la neon pendukut no ya kajing trilang namar ha kajing lam jong kaseng UDP ondang penepat ya kane ke jutang hadu bakut jong kasamoy trikam cái bangi ngile kat ngile thirna kabe dei kum ro ba ya chikmat na kam ta kan chimpan kre joi ya ka election house nam asar mulai te khan ga bangi kran bat ke jinglong ke jingman ke jong ka party ke jogi ka gi ni ki term ki balada ni don ka ta ka RTA apa deng ka UDP ba ka HSPDP te na kalang jongi kum ka party mantang isong ni ngi pachim kanu ka rai ke bangin ong bangin penkut na perskam mereka ni ngisi sim meni kedulang nak kalian juga parti hi kadon kata kajing suskam bangin penklan ya kajing itu jong idiki regional force kayak kata ka subo ka jimun dan raya kani ba dengan sara ba de ha kajing kedulang apa dengan joka arteli parti UDP badka HSPDP ya bai de kata ngi penkut apa ya bai de bat kiwi ba kam ki pengile tir po ka parti gilong ba kumno ngi penklan ya ke dek election kebetulan ke jing don kam ke bakhmat ay kolong ba ni de ban ya cha ke grassroots level umno ba nginyo ban organize dengan parti hukum ke badai knang ba ngin la ban penjab kambon kandidat ke kotong akalika election kebetulan de tikna shay kum kasi kolong ba kat kini ki pocket jungi ki belong khat ar khai tli ina long well organized kitu ki bangi don ke jing le final ha kini ke last election la MLA MDC dekat ban yo ka total numbers of seat kabangi ngin penjeng kalong ba ngin pala bani sulut ka baaru ngin ang api ka RDA ka ban ong makaru de mo lese ngin ya trelang biang lese don ka jisu jumut yang tai ne ngin penkut tigamut kampat de yi pada bantik di kita berapa nagaliang jungi ha kan election committee ngila ya kren ba ngidon shibun ki jinon kam jong ka parti kamta ma bangin penmi ya ka manifesto ya ka jutang clay election chung ka party seg election apply ye gane ru ngi la phe kum ka party baru kita ki nongre mock issues ki batan kam kum ka khasin ta state kum ka ban pendep ye gane ka jing ye baik ya ukur sam da sa ndu teli ki jakai ka jabom padon ka jing ta adum ta kasi nangta ka youth policy ka ba nagaliang ka central youth wing jungi kala pa sengi mau nangta kabedei pangka rep karyang kaba mangi ha ka parti muswangi don ya gane pat ngina pan bhasu ikan ngina pe jaga policy baga government kala bu nangta bade ru don ki pat ki bobun ba ki bangin pen bha ya gane ka manifesto ke jungi ya gane mta ka single da kren jrong bha sani bha chanai bha khnang ba walang re ke parti ka ba khamrit gumbo ong ki bai le ke ba khamduk tang bagani ka kenti menta ni kwa bani iya ka jing iya ka dur ka ba khla khndiat haki pai ba la ba iya ka ka mission iya ka ba ka mission jongka ka don lupa ka vision ka parti na du mai hoping hadum ta kasi tum ka parti along san ko lai tli his name bangile yo ban ya lenti hagani ka jita ka ba ka chongi te kani ka wei ka ba mangi kum ka parti ta kasi ngile tai ngile thirba namar pi bak ngin lek sia ki pai ba da kata ka bong to wan sengi ba to wan singi parti mangiron sibun ke pisa ban finance pi ka khamdei ha ka kam manifesto jungi ndai to wan sia ka parti in tap ya ka mesimi jiri halor ki nongrim ki bangila shaban wanra ya ka jingida mo ya ka jaimri ka jungi ka bakarpang wanra sya kata ban ong bangila ban
tei ban promote ke jami juga ke yo ba ka bat ka kum ka parti ngi kloy ban ya debate mo bat ki wei per ki national party ba hato kita ki agenda ki manifesto ki issue yang ka parti jungi ki long name ba ka jami kan pediang ka long name ka bat pen man toy ka